predsjednik našeg odbora, Predrag Petronijević, će vam se kratko obratiti. Ja mogu i bez mikrofona, ali imamo lepše. Dakle, mi smo na zadnjem glavnom odboru usvojili deklaraciju o borbi protiv korupcije i mi ćemo danas najviše da pričamo o samoj korupciji. Ja ne bih želeo da ovo naše druženje bude jednosmerno, da mi vama nešto solimo ovdje pamet, već želim da konverzacija bude dvosmerna i da se svi uključite u razgovor, da vidimo na koji način možemo da pobedimo ovu SNS nemanj i da izvučemo ovu našu zemlju iz kandži SNS tajkuna i SNS mafije. Kad smo već kod korupcije, ja bih započeo sa jednim pitanjem. Da li neko od vas ovdje iz Kruševca možda zna nekog ko je nekada vršio vlast, a da je sad u opoziciji, da je u međuvremenu postao milioner i da je stekao ogromno bogatstvo? Da li neko zna nekog od vas? Ne znam ni ja. A da li možda znate nekog iz SNS-a koji je stekao ogromno bogatstvo od 2012. godine, koji je... Bravo! Hvala. Dakle, da li neko od vas zna nekog iz SNS-a koji od 2012. godine vrši vlast ovdje u Kruševcu, a koji je stekao ogromno bogatstvo? Da li znate nekog? Znači, građani Kruševca kažu da znaju. Tako. Dalje? Da. Evo, kao što čujemo, građani Kruševca znaju ko je ovdje stekao ogromno bogatstvo kad je došao na vlast u Kruševcu 2012. godine. Ja bih sada vam objasnio kako to funkcioniše, kako funkcioniše korupcija ovdje u našem gradu Kruševcu. Dakle, parama građana je sređen onaj park na Brdali. A da li znate možda ko je vlasnik onog restorana na Brdali? Da li neko od nas iz opozicije ili možda neki SNS tajkun? Šta mislite? Dakle, građani Kruševca kažu neki SNS tajkun. Parama građana je sređen ovaj centar grada, odnosno trg Kosovskih junaka. Igrom slučaja, tada je renovirana i kocka, to je privatan objekat, vi svi znate o čemu se tu radi. Ja sumnjam da novac građana je upravo upotrebljen i za sređivanje te kocke. To je novac građana Kruševca, pa ja opet vas pitam, da li vi znate ko je vlasnik možda kocke ovde na trgu Kosovskih junaka? Da li je to neko od nas iz opozicije ili opet neki SNS tajkun? Šta mislite? Dakle, građani Kruševca kažu SNS tajkun. Da li znate možda ko je vlasnik one zgrade, gde je nekada bilo građevinsko preduzeće Jastrebac, gde se sada nalaze glavne prostorije SNS-a? Da li je vlasnik te zgrade neko od nas iz opozicije ili opet možda neki SNS tajkun? Šta mislite? Građani Kruševca kažu opet neki SNS tajkun. Parama građana je sređen Pionirski park. Baš neposredno pre nego što je srušen dom Abrašević na nezakonit način. Pa ja vas pitam, znate onaj restoran u tom samom parku koji se tu nalazi, ko je vlasnik tog restorana? Da li neko od nas iz opozicije ili opet neki SNS tajkun? Šta kažu građani Kruševca? Znači SNS tajkun. Milioni dinara se usmjeravaju iz gradskog budžeta u privatne televizije. Pa šta mislite, ko su vlasnici tih privatnih televizija? Da li neko od nas iz opozicije ili možda neki SNS tajkun? Šta kažete?
Dakle, SNS tajkun. Da li znate možda ko je vlasnik onih odmarališta po Jaslovcu gore? Da li neko od nas iz opozicije ili opet neki SNS tajkuni? Znači SNS tajkuni. Da li znate ko je vlasnik onog lovničkog raja u Lomnici? Višemilionskog ranča. Da li je vlasnik neko od nas iz opozicije ili je vlasnik neki SNS tajkun? Šta kažu građani Kruševca? Znači SNS tajkun. Građani Kruševca kažu SNS tajkun. Da li znate ko sme da gradi zgrade na ovom prostoru ovde starog aerodroma? Čije su te građevinske firme? Da li su te građevinske firme naše iz opozicije, da li smo mi vlasnici ili su vlasnici opet neki SNS tajkuni? Šta kažu građani Kruševca? Znači SNS tajkuni. Da li znate možda onaj prostor gore gde je, kako se sada, biti savremeni dom, kako? Čije je to zemljište? Da li je to zemljište nas iz opozicije, da li smo mi vlasnici toga ili opet neki SNS tajkun? Šta kažu? Građani Kruševca kažu opet neki SNS tajkun. Daj neko teže. I milioni dinara se usmeravaju iz gradske kase u privatne firme koje pobeđuju na svim mogućim tenderima u ovom gradu. A ko je vlasnik tih firmi? Da li neko od nas iz opozicije ili opet neki SNS tajkun? Šta mislite vi? SNS tajkun. Građani Kruševca kažu SNS tajkun. Ne bih više da dužim, ima dosta ovde govornika. Želim da završim sa time da je Agencija za borbu protiv korupcije svojevremeno ustanovila da je Bratislav Gašić, dok je bio gradonačelnik Kruševca, sklopio čak 4 ugovora sa firmama koji su u vlasništvu ili su u vlasništvu članova svoje najuže porodice. Možete misliti, ako to nije korupcija, ja stvarno ne znam šta je korupcija. Znači, milioni dinara su iz budžeta grada Kruševca usmeravani preko tih firmi, preko naplate nekih medijskih usluga u budžet porodice Gašića. Je to korupcija, to je otimačina. Evo, građani Kruševca kaže da to nije korupcija, nego otimačina, što se slaže s njim. I na kraju da vam kažem samo jednu stvar, građani Kruševca. Evidentno je da Srpska napredna stranka gubi vlast. To je evidentno. A kad Narodni pokret Srbije preuzme odgovornost za vođenje ovoga našeg grada, naravno i cele naše države Srbije, mi vam obećavamo da će javni tužilac za organizovani kriminal imati pune ruke posla do pobede